муқаддастарин пешаи рӯи олам ин касби омӯзгорӣ мебошад. бедории фикр ва покизагии ахлоқу ташаккули ақлонии ҳар фард низ аз маҳсули ранҷу машаққати омӯзгор аст. ақлу хират, донишу заковат ва гармии дили хешро ҳамеша ба фарзандони халқ медиҳад ва дар ин маврид худро хушбахт мешуморад. омӯзгорӣ касби ниҳоят пуршараф аст ва омӯзгор касест ки ҳамеша дар ҷустуҷӯи навоварист. чандон осон нест ки аз тифле ки аз олами маънӣ хабаре надорад олиме сохт. даме ки шогирди муаллим шахси обрӯманд мегардад, бевосита аввалин дараҷа номи муаллимашро мегирад ва аз ӯ розист ки дар ҷодаи зиндагӣ раҳнамоияш кард. домани устод гиру шод шав, муддате хизмат куну устод шав. дар ҳақиқат имрӯз мо аз он шогирдони мактабҳое ҳастем ки доир ба сарнавишти ин миллат, таърихи ин миллат, фарҳангу маданияти ин миллат бузургони сухан дар симои соҳибтабаров яъне гуфтаниҳои зиёде доштанд, рӯи коғаз оварданд ва тавонистанд бо осори гаронбаҳои худ таърихи гузаштаи моро, бузургони фарҳангу маданияти моро аз нав эҳьё кунанд, зинда гардонанд ва ба ҳар як хонанда муаррифӣ кунанд. зиёда аз 8500 нусха китобҳое ки худи устод дар давраи ҳаёт буданашон ҷамъоварӣ карданд, гирд оварда шуданд ки хеле ва хеле моҳияти илмиву методиву сиёсиву умуман ҷамъиятӣ хеле калон доранд. дар баробар ин дар ганҷина зиёда аз 880 асар дастхати эссею мақолаҳои дар давоми ҳаёт навиштан, ҳамаш маҳфуз мебошанд. соҳиб табаров мунаққид ва адабиётшинос, номзади илми филология, узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон, арбоби шоистаи илми ҷумҳурии тоҷикистон, аълочии маорифи халқи тоҷикистон, доктор ва профессори фахрии донишгоҳи миллии тоҷикистон ва донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ буда дар Тоҷикистони гулбадомон ба дунё омадааст. махсусан дар нимаи аввали қарни 20 дар Тоҷикистон як насли комилан навӣ ҳам олимон ва ҳам адибон ва зиёёну равшанфикрони мо ба камол расиданд ки онҳо аксарашон бо ифтихор худро шогирди мактаби илмӣ ва адабии устоди бузургвор Садриддин Айнӣ меҳисобанд ва устод соҳибтабаров аз ҷумлаи шогирдони ҳамин мактаб мебошанд ва то охирин рӯзҳои умрашон ифтихори шогирдии устод Садриддин Айниро мекарданд. воқеан ин насле ки бисёр дар як давраи бисёр мураккаб, мушкил ва бисёр душвори ҳам зиндагии иҷтимоӣ ва ҳам зиндагии фарҳангию илмӣ ба камол расиданд. устод Табаров аз як деҳаи дурдаст, як бачае ки дар хонаи бачаҳо тарбият ёфта, дар мактабҳои гуногун хонда, аз шаҳр ба шаҳр бо ҳамаи ҳамин мушкилиҳоя паси сар карда дар ягон ҷо наистода ба ҳамин мартабаю мақоми баланди зиёӣ ва равшанфикри воқеии миллати мо табдил ёфтанд. осори устод соҳибтабаров ҳамчун мунаққид, ҳамчун адабиётшинос имрӯз ба ҳар як фард, ба ҳар як хонанда имкон медиҳад ки ба сарнавишти адибон, ба осори боқимондаи бузургони сухан ва ба худи ҳамзабонони замони худ ки ӯ дар атрофи онҳо кор кардааст, имрӯз ба хонандаи мо яъне маълумотҳои зиёдеро медиҳад ки аз рӯзгору осори боқимондаи устод соҳибтабаров онҳо яъне баҳравар мегарданд. мунаққид ва адабиётшиноси тоҷик соҳиб Табаров солҳои 1934-1936 дар омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Самарқанд, солҳои 1936-1937 дар омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент таҳсил намудааст. инчунин ӯ солҳои 1939-1943 дар факултети адабиёти донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳсил намудааст. соли 1943 пас аз хатми донишгоҳи омӯзгорӣ муддате дар кафедраи забон ва адабиёти он ба ҳайси омӯзгор фаъолият кардааст. устод Садриддин Айнӣ барои як шахсияти бузург вақте ки дар сари як китоби Мирзо Абдулқодири Бедил як баҳсҳо мехезад дар атрофаш, ҳамон вақт устод Табаров хеле бачаи ҷавон 25-26 сола бача нав яктамита мақолаҳо навиштагӣ аст. устод Айнӣ аз рӯи мақолаҳо ҳамин одама мешиносанд
و نامه نوشته از کمیته مرکزی خواهش میکنن که در کمیسیایی که در اطراف کتاب من تشکیل می شود حتما همین جوان هم باشد. این یک فکت عادی است، فکت عادی است، لیکن در پشت این فکت یک دنیا معنی است، یک دنیا مثلا اعتماد و باوری یک شخصیت بزرگ با یک بچه جوان. و فعالیت استاد تبرف دو سمت فعالیت داشتند و هر دو این سمت برابر ادامه دادند و بسیار در حد احسن، هم آموزگاری و هم پژوهشی علمی. استاد صاحب تبرف از زمره اون ادبیاتشناسانی است که توانست در دوران زندگی خود در اطراف پهلوهای گوناگون ادبیات، مخصوصا نقد ادبی، همچون منقد، ادبیاتشناس، محققی که سرنوشت بعضی از سخنوران معروف ما را از دوره‌های سالهای 20 عصر 20 تا دوره‌های در قید حیات بودنش از نو زنده گرداند. اگر یک به زندگی نامه اون نظر اندازیم، چخیلی که استاد بدون نظر اساس‌زاده در کتابش یعنی کشاف راز ادبیات آورده است، سرنوشت بسیار هم وزنین را استاد صاحب تبرف پس سر کرده است. یعنی در این دوره او توانسته است همچون ادبیاتشناس، شاعران خلقی، آثار شاعران معارف پرور تاجیک برای رشد و نموی فرهنگ ما سهم گذاشته است. منقد صاحب تبرف در طول فعالیت خود کارهای زیاد و نظرت را انجام داده است. شخصیت صاحب تبرف و کارنامه‌های شایان او در ادبیات تاجیک نظیر ندارند. در تربیت جوانان خوش‌ذوق نیز صاحب تبرف سهم خود را گذاشتند. امروز نیز همسفران عالم علم فیلولوژیا از مکتب او سبق می‌گیرند. با مسیر زندگی استاد تبرف ما نگاه کنیم، واقعا بسیار آموزنده و عبرت انگیز است، چون که این نسل با سروری استاد عینی اصلا اولین چیزی که در زندگی از خود کردن این مشکل پسندی و از دشواری نهراسیدن و استوار و مقصدی روشن داشتن بود. و استاد تبرف هم از جمله همین نسل که بودند، از ابتدا صرف نظر از تمام مشکلی ها تحصیل ادامه دادند تا آموزشگاه پداگوژی شهر پنجکین، بعد در سمرقند، بعد در شهر کولاب، بعد آخران میبیان در همین دانشگاه آموزگاری در همین فکلته ما تحصیل ادامه میدهند. استاد تبرف یکی از آن شخصیت های بزرگی در ادبیات شناسی و علم تاجیک بودند که نقش بسیار بزرگی گذاشتند و شاگردان زیادی هم تربیت کردند و ما هم درس دادند که من افتخاری شاگردی نیز دارم. زحمت دوستی و ایجاد اثر و علم دوستی و فرهنگ دوستی، ملت دوستی را از این شخصیت بزرگ باید همیشه آموزید. برای بنده سه چیز اهم مهم است. این سلامتی، دیگری برای من قناعت کردن به هر یک ناله نان و به یک قطره آب و مهنت و باز هم مهنت. این سلامتی، قناعت نمودن و مهنت کردن، این نشانه های انسانی بنده هستند که در تمام امور به این سه شعار صادق ماندم. سهم این منقد برجسته در رشد ادبیات معاصر تاجیک، هدایت درست ادیبان برای آفریدن اثرها و خصلت‌های برجسته ملی زیاد و فراموش نشدنی است. همزمان این استاد عدالتجو در حمایه استعدادهای جوان دور با جسارت و باوری برآمد می‌کرد. گرچه در بند ما نباشد هم ما امروز در روزهای جشن 100 سالگی او قرار داریم. یعنی در این 100 سال پرثمر، در این 100 سالی که استاد توانست به خواننده خود چیز باقی گذارد. ادبیات شناسی که پهلوهای حیات واقعی مردم ما را آموخت. مخصوصا هنگام تدقیق رمان غلامان استاد عینی همچون رساله نامزدی او توانست که نسل‌هایی که استاد عینی همچون نسل‌های غلامان روی کاغذ آورده است و سرنوشت مردم ما را به مردمش پیشکش کرده است و هر یک خواننده را نیز وادار می‌سازد که از تاریخ خود با خبر شود، روی کاغذ آورد و در این زمینه استاد توانست که حیات واقعی زمان را به خواننده امروز پیشکش نماید. از سالهای 80 استاد تبرف در سمت‌های بسیار مرکب و پیچیده علم ادبیات شناسی تحقیقات بردند. از جمله مسئله نقد ادبی، مسائل نظری ادبیات، مسئله تاریخ ادبیات، مسئله ادبیات شناسی مقایسوی که کاملا نو بود
و حتی در همون سالها یک سلسله مقاله ها نوشته بودن و بعدا یک کتابچه نوشتن با نام ادبیات شناسی مقایسوی آینده علم ادبیات شناسی. و امروز ما میبینیم که این سمت علم ادبیات شناسی واقعا سمت بسیار مهم و رواج یابنده و یعنی در آینده ترقی یابنده است. رساله‌های تحقیقاتی صاحب تبرف با نام‌های پیروی سلیمانی، میرزا عبدالواحد منظم، بهبودی، سلسله اثرهایش درباره عبدالرؤوف فطرت که در شکل کتاب با نام جهانی اندیشه‌های فطرت نشر گردیده است و زندگی نامه صدرالدین عینی در برابر دیگر اثرهای علمی تحقیقاتیش از شاهکاری‌های او به شمار می‌روند. استاد صاحب تبرف در اطراف منظم، عبدالواحد منظم، یعنی اثرهای گرانبها را روی کاغذ آورد. در اطراف زندگی نامه پیرو سلیمانی و مقام او در ادبیات تاجیک گفته های زیادی دارد و پیش از همه استاد کوشش کرده است که استاد خود یعنی صدرالدین عینی را از نو آثاری را زنده گرداند. یعنی در اطراف روزگار و زندگی استاد عینی، فعالیت ایجادی استاد عینی، پهلوهای ایجادی استاد عینی و مخصوصا نثر بدیع عینی را مخصوصا در رمان غلامانش که خود ای را حمایت کرده است، همچون بگیم رساله نامزدی با خواننده پیشکش کرده است. امروز ما خوشبختیم، شادیم که در آن مؤسسه‌ای که در آن مکتبی که استاد تحصیل کرده است ما تحصیل کرده امروز استاد همین درگاه شدیم. یعنی از این برمیاد که استاد صاحب تبرف نیز دستپروری دانشگاه آموزگاری است. گرچنده او سرآغاز از آموزشگاه‌های پنجکین، سمرقند، کولاب در اینجا تحصیل علم کرده و زینه‌های بلندی علم رسیده باشد هم بعدتر مخصوصاً دانشگاه عالی آموزگاری تاجیکستان را به اتمام رسانده است. در این جاده او از تمام اصولهای حیات واقعی زمان خود استفاده برده در تربیه نسل نورس مقام ارزنده گذاشته است. زندگی نامه استاد نمونه عبرت است و او جانگدازی ها، او تلاش هایی که بهر زنده ماندن و بهر نفع آوردن و علم آموختن در زندگی این مرد بزرگ نمودن برای کل جوانان و نورسان تاجیک درس عبرت است. می‌دونید که انسان وقتی فرزنددار میشود وظیفه دارد که با اون کسب و هنر آموزاند. بنابراین پیش از همه بنده کوشش میکردم که فرزندان من تربیه فکری داشته باشند، عقل فکری داشته باشند، عقل کسبی داشته باشند. یعنی تکرار میکنم، اگر از دو نوع عقل انسانی، عقل فطری و عقل کسبی اساساً برای انسان لازم باشد، برای فرزند پیش از همه پدر و مادر با اون عقل کسبی رو یاد دهد، یعنی کسب و هنری رو آموزاند. من چندین سالا در انستیتوت زبان ادبیات هم یک جای کار میکردیم. استاد هرچند که در خانه پژوهش میکردن در انستیتوت کارمند بودن و من مشاهده میکردم که هر یک موفقیت یک عالم تاجیک بسیار همچون موفقیت خودشون قبول میکردن. اگر امروز شما یک مقاله نقد چاپ میکردید در صدای شرق یا در گزیت ادبیات سنت یا یگان مجموعه دیگر با همون اگر مطالعه میکردن حتما به شما زنگ زده فکرشون نظرشون میگفتن و راهنمایی میکردن که آموزش این پرابلم چگونه باید ادامه داد، در کدام سمت و به کدام نتیجه ها باید رسد. این فضیلتی کم ما این خیلی علما داشتیم و همون نسل قریب اکثر مثلا همین وقتی که نامه های استاد عینی آدم میخواند استاد عینی هم خیلی است، نامه هاشون رو میبینید حتی یک شعری یک شاعری جوان که در مطبوعات چاپ میشود استاد عینی با وی نامه مینویسد. استاد تبرف دفترهای زیادی نامه ها دارن که با همه ادیبان مکاتبه دائمی داشتن. در شرایطی که امروز برای ما مهیاست، فعالیت در دلخواه ساحه به مراتب آسان و شوق‌آور و روحیه بخش گردیده است. هر یک فرد روشنضمیر و خودآگاه وظیفه‌دار است که در ساحه خود فعالیتی صادقانه نماید و در رشد لحظه به لحظه این سرزمین سهمگزار باشد. همین اندیشه ها را به سر داشت قهرمان امروزه ما و در پیرو به همین افکار سازنده در رشد میهن بهشت‌آسایمان سهم چشم رس گذاشت. او حس بلند وطن دوستی و وطن سازی داشت و پیوسته در ایجاد خود این حس و این افکار را به دیگران تلقین میکرد تا جوانان و نسل‌های بعدی نیز در همین روحیه تربیت یابند و آینده این وطن بهتر از امروز گردد.
саҳми соҳибтабаров дар рушду нумӯи илми адабиётшиносии тоҷик хеле ҳам зиёд аст ва аз ҳамин ҷиҳат имрӯз мо шогирдони ин мактаб кӯшиш мекунем ки ба насли наврас аз зиндагиномаи ӯ аз осори боқимондаи ӯ маълумот диҳем то ин ки насли наврас донанд шиносанд ки соҳибтабаров кӣ буд ва барои ин миллат барои фарҳангу забону бигем маданияти ин миллат чиҳо боқӣ гузоштааст. устод Табаров як фазилати бисёр нотакрори дигар доштанд ва бисёр хотираи қавӣ доштанд ва бисёр доираи мутолиаи васеъ доштанд. ҳар замон ки ҳар масалан ҳамин як дарси оддие ки барои донишҷӯҳо мегуфтанд, як дунё баҳра мебурдед, як дунё адибоқи шинос мешудед, як дунё осори адибони гуногуни масалан халқҳои гуногуни дунё қити шинос мешудед. ва ҳамон солҳо мо ки донишҷӯ будем аз паи ҷустуҷӯи мутолиаи ҳамон асарҳое ки устод тавсия мекарданд мерафтем ва бисёре аз ҳамон шогирдони ҳамон давра бисёр худашонро хушбахт мешиносанд ки аз дарсҳои устод Табаров истифода карданд. банда худро хушбахт мешуморам, чунки се фарзанди ҳаётию абадӣ дорам. яке фарзандони ҷисмонӣ ки онҳо сари маро пас накарданд, дигаре фарзандони маънавӣ ки садҳо шогирдоне ки дар тамоми ҷумҳурият ва берун аз он кор мекунанд, ва сеюм фарзандони ман асарҳои каму беши ки барои халқу миллатам эҷод кардам, онҳо маҳсули ҳаёти мананд. бинобар ин бо доштани ҳамин се нави фарзанд худамро хушбахттарин яке аз фарзандони халқи бузурги худ ҳисоб мекунам. омӯзгор, раҳнамо, пешбаранда, некхоҳу ибратомӯз ва ёрирасони инсоният дар роҳи ростиву росткорӣ ва омӯзишу бурдбориҳост. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо маорифро соҳаи афзалиятнок шуморида, қадру эътибори муаллимро хеле баланд бардоштанд, ки ин баҳои олӣ ба заҳмати муаллим аст. бемураббӣ зери гардон мӯътабар натвон шудан, моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард. чӣ хуш гуфтааст устод Саидои Насафӣ. мураббӣ ин тарбиятгар аст ва омӯзгор тарбиятдиҳанда аст. дар ҷомеа шахсе бомаърифат, шахси донишманд, шахси тарбиятдида аз назари ман ин омӯзгор аст ки мардуми ҷомеа боварӣ карда фарзандонашонро назди ӯ мефиристанд ва дар тарбияи насли наврас саҳми омӯзгор мавқеи баланд дорад. хизматҳои мунаққиди барҷаста соҳибтабаров бо ҷоизаҳои давлатӣ қадр карда шуданд. ӯ бо се ордени нишони фахрӣ, ордени дӯстӣ, арбоби шоистаи илми ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочии маорифи халқи Тоҷикистон, доктор ва профессори фахрии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ сарфароз гардонида шудааст. ҳангоми фаъолият, ҳангоми кору дар донишгоҳҳо ӯ ки солҳои зиёде баъди хатми ин даргоҳ дар донишгоҳи миллӣ кор кард, ҳамчун мудири кафедра солҳои дароз дар он ҷа кор кард ва шогирдони зиёдеро ба воя расонд ва имрӯз ӯро ҳама ба некӣ ёд мекунанд. агар ба омӯзгориҳошон мо назар кунем, чун дар донишгоҳ мудири кафедра буданд, проректор буданд, роҳбари илмӣ садҳо шогирдон тарбия кардан, ба воя расондан ва дар ҳамин донишгоҳи миллӣ, дар факултети филология, дар кафедраи адабиёти советии тоҷик мегуфтанд, ҳамон вақт дар ҳамин кафедра як мактаби қавии илмии устод Табаров ба вуҷуд омад. олимони воқеӣ онҳое ҳастанд ки мактаби илмӣ доранд. олимои бузург аксараш мактаби илмӣ доранд ва ҳамон солҳо дар ҳамин донишгоҳ се мактаб буд. якчи мактаби устод Табаров буд, якчи мактаби устод Ҳусейнзода буд ва як дигараш мактаби устод Додузон Тоҷиев дар самти забоншиносӣ буд. ва инҳо ҳарчунам олимои хеле бузург буданд. аз ҷумла яке аз мактабҳои бисёр пурбаракат ва ба натиҷаҳои баланди илмӣ ба ноилшудагӣ ҳамин мактаби устод Табаров буд ки аз ҳамин кафедра зери роҳбарию раҳнамоии ҳамон кас масалан даҳҳо докторҳои илм, даҳҳо олимони бисёр варзидои маъруф ба камол расиданд ва то имрӯз бисёрашон ба миллати мо хизмат карда истанд.
омӯзгор он шахсияти бузург ва нотакрорест ки бо чароғи ақл олами фикри моро равшан намуда дунёи пурасрори илмро муаррифгар аст. Тобиши зиндагӣ собит месозад ки давлати омӯзгор шогирдонаш мебошанд. ӯ аз пешрафт ва комёбии шогирдон ифтихор намуда дар ин васила худро ахтари тобон эҳсос менамояд. ба фикри банда китоб ин гавҳари ноёбтарин аст, чунки ҳама чизро ёфтан мумкин аст, аммо аз китоб он боигарие ки бо тавассути китоб ба даст медарояд, ҳар кас онро дарк мекунад ва соҳиб маърифат мегардад. яъне ин гавҳарест ки нодонро оқил, бадахлоқро боадаб, кунзеҳнро соҳиб хират ва бемаърифатро фарҳангнок менамояд. бинобар ин ҳар фард бояд китобро дӯст дорад. айни дар як аз мақолаҳояш ҳанӯз дар соли 1920 таъкидан ба мо тоҷикони асрҳои минбаъда таъкид карда навишта буд ки бояд ҳар як тоҷик ҳар рӯз 2 соат вақти худро ба хондан сарф кунад. ҳамаи ин чиз аз куҷо сарчашма мегирад? Садоқат аз масалан ҳисси баланди ватандӯстӣ ва миллатдӯстӣ. ино воқеан ашхосе буданд ки содиқона ҳамин миллат, ҳамин сарзамин, ҳамин халқ, ҳамин адабиёт, ҳамин фарҳанг ва ҳамин таърихи моя дӯст медоштанд ва мехостанд ки ба ин миллат, ба ин халқ, ба ин фарҳанг хизмат кунанд ва ин рисолати худашонро сарбаландона иҷро карданд. ҳар як шахси ватандӯстро зарур мебояд ки аз гузаштаи миллати худ воқиф бошад то ин ки тавонад дар рушд ва нумӯи меҳан хоса фарҳангу тамаддун саҳми хешро гузорад. мунаққид соҳиб Табаров ҳамин рисолатро пеша карда барои муаррифии тоҷикистони маҳбуб дар ақсои олам талош намуданд.